Kumshi benta ban kentiu bat sei ki khana school haki kamle kai ko office chung district sports officer DSO Ribhoi district kalapan kut no e kalumpung ya lekai kabala tip kum ka district level inter school athletic meet 8,000 bat ki khana ki bakan sai kin yo ban mi khmat na ka district shaka state level competition kaban salong shen kate kalumpung lekai ki shamjing start ka district kala sedang nadu ka khat nyau trik ujemang bat lakut haka khat khandai trik ujemang hadu arpu artli ki school ba pher ki padon hapo ka district kilawan ya shimbenta hakate kalumpung hakani ka sngi penkut lawan ban penwai no e kalumpung da UMLA ka jirang constituency uba sos thinu sotun kumukongsan haka jingdan rengkat ka district school education officer ka kong PL nong light kum ka sembut kongsan bat layadon rengkat lang u district sports officer Ribhoi district uba BL nong bet lambat kiwe ki officer ki staff na DSO ki principal kinong hikai ki khana school jung ki school ba pher hapo ka district la samru eki khusnam shiki best athlete best team bat ya ka nam Lahduh layo ra da ka St Paul High Secondary School nongpo kabala khur hadu arpu pratli ki takma kata takma ksiar khad artli takma rupa sautli bat takmar nong khad artli ai piade ski kaba ilai di ba business ila kerpa ki principal ya baro ki participating school is from Meghalaya Shillong but banyak banyak ni kata ya sobrang ba watai ba kelika inter school sports meet kan kut lo tanggung sa jadi mau tapi kwa balong ukur akhirnya mereka kam ada sports kami tahu bahwa practice dari pilih lekai yang different events di bawah vision kita tahu Haka sisi asli ini balong sports person ubapau ubala dan kiu abalo kalian Haka makan sports dan kami di lebih lain ya kata practice jadi kemandaski Mandaski bila berkelutur kenapa bila banpau abrogian